Keblai pi baro syakathuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentagasngi kilong. Betha audisi ribhoi bankiar ya kesurak bernihat sejorabat bat ya nyikiwi pat kisurak. Panpor kitrai trok bansiu OTS hadu ubenai nokpra. Dang ke jingjenjar na ke jingkhang kali hapeding ke Meghalaya bat Assam. Bat penjur Khubor district ye kilat pahara hakeleng ke nomba Shillong. Bat mentangin pasya ki Khubor bakam banyak. Deputy Commissioner Khubor District ulekintui ki ba bankiar shipor banyat lingba ke surok ba bernihat sejorabat hadin belami ke jing pakhang ye kini ke surok ne ki kinhun ki bedon nakaliang Assam bat Meghalaya. Nakaliang ke board senchar jong ke Khubor District la pentre kamru iki kendon jong ke Essential Services Maintenance Act bat ke section chispan rupulai jong ke BNSS arjar arpulai na ke bentaban khanglat iki nu jing penthut ke balaban kata ye ke kit ke ba ikimar bapendon kam sha ke Jylla Meghalaya. Ha ke jing pen benapat ba ke balapen mi ha ke arpoi terik Nailar arjar arpun riu u district magistrate ke Khubor Dr. Abhishek Saini uloong bikinong let nong wan khamtam ki balik banwa jing sumar ki balik syakat lingsun railway station bat ki bedon kam ban pendep ki wekwe ki kam bekerke. Kidai ban kiarno ya ke surok ba bernihat sejorabat kat ba 4 la ban penbet ya kini ke jing ya kelumar bat hadu ban bana kompoi pat. Ula betha aru ikipat ba ki belit LGBI airport Guwahati bat ki railway station bakin pendan kam ikilinti kata na bernihat syapeling kata syakeling lani na nongpo syapatar khma syarani. Karba ikinong let Shillong ki bawan na Guwahati airport ni na ki railway station la betha ban pendan kam ya ka bat sistha syapeling kata syakeling road lani narani syapatar khma syamairang road. Kinongilam jangka All Meghalaya Truck Owners and Drivers Welfare Association haka arpoi terik Nailar. Kila idor khas ha office rekam jong Transport Commissioner and Secretary Sanjay Goyal ha Secretariat ban kerpat ke Sorkar Jylla ban aipor hadu uno pra ye kinongnya bat trai trop ban siu ye ka one time settlement balabot ke Sorkar Jylla. Habai kren shikilat pathai Khubor na kaliang jong President ba Wanshan nong tudu ulong. Kajing panpor jong kekenhun na kasorkar ban siu pendep ya ke OTS hadu ubenai nokpra namar bekinongnya trok bat trai trok ki syemjing ban siu namar ba omdon kamai hakini ki benai balada. All Meghalaya Truck Owner and Driver Welfare Association. Iwan mentagasni hangni bani kundu ya Commissioner and Secretary Sir Sanjay Goyal. Halor ka kartu ke OTS one time settlement scheme hakba ke government kala perkat dak penta jongi kenong bu trok pat kenong nya trok ya kena subscription ke balami ka patrik na benio arko iwan halor kini kenong rim mangimpan ban extend ya kapur ban siu pendep ya gitu ki insurance mut kemut ban penbiang lut ya ki dokumen jongi kali jongi namar pitip ba haubnai benio las dang slap de shibun ki ne ki nong bu trok di jongi bopli ki syemjing akum kene ka por na marsa kene ka kamai ke ji jongki umdon de na kata kadau kilai ut kilai enam changi ki nong elam jongki association de ngila simno da ko karai bangin le ikundu ya isar mende hendrai ni sosi ban ong bang iklam yo ban ikundu i namar ba itip ba ka session kan sadon ha ka next week na kata kadau iklam yo ban kundu ipun kampalat de ngila bu la ka jingko ka jongi ban kerpat ya i bat ya ka department ki joki ba bakin siu bha ban extend ya kani ka por namar ba ka government manakani kala ai tang si benai de na kata kadau kamot ngi mening wan hang ni ban kerpat jur ya kani ka government bahkan extend shu ya ka por nang ba kini kinong bu kali bokli kinyo ban pendap pendiang ya kita kikot kali ki jongki bat pitip la nomar menta ke porslap ka kamai ka gaji komdon de na kata kadau ngi la rai ka meeting bat ngila seo thu ya kani biang de ngila ya panpor hadu udi sembar na ke government de ngi kerpat langba jongki gilat kai Khubor ba ke government kan skap ya kani gaji kerpat jongi namar ka jing kalong pila tip ba kamai ke gaji mentah pok ka state ke jongi kalong hiran ba
yang ngim yo kam yo jam shu nomor kam kawir oh poslap kalong ka ba e bha na kata kadaw dengi mentang isni isim daga we ke senjam mangin lek banwan hang ne ban ikundu e henre ngim yo tang bagi labu lagi diho hai bat hai deputy chief minister in charge of transport. Hadin bikibriu na Assam kilami biang haga step arpoi terik Nailar ban pensange bat penthut ya kalit kawan jeng kibriu na Meghalaya bat pensange ru ya kitrok kit marbam hajarabat. Kinoyalam ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ru kila beteng biang ban pensange ikikali Assam ban rung sya Meghalaya habar nihat. Kipat ba kilasdang ban ye kenduk jing ha kalit kawan na ka jingkhang ye ka surok ba apring ka Meghalaya bat Assam. Ha kini kesengi ka all Shillong Tourist Taxi Association ASTTA kalami ban penpaw ye ka jingeteli bat ban ajing kershan ye ka AKMTTA. Kidukhat jing kini ki arkan hun kilalit si bernihat ha ka ba kilabat na phang ye ki kali Assam bat khanglat iki ban rung sya Meghalaya. Habakran chikilap pathai Khubor President ka AKMTTA ba Rikaltinus Doling Loong ba ka association kan yings kem hakarai ban penpai ki kali ki bawan na Assam kat ba kaliang Assam kampat pensange ya kini kekam. That you need official letter. Otherwise, you will be here on this. You will not feel any problem. Okay, sir. Okay. Ang nirande kari lagjong banat. What count tear gas? What tear gas kan staflu. Jadi buat waktu dia. Ngakon itu pasal. Manginginde te ngingide kita bahasa nginde kita res ne nginde kita. Ni wale nama ta nginde tu deh. Stop ni nama keting ne. Lu klau pat kita kiri pada hak ai pat. Oh. Ye itang ye ke bengi ngile di public. Ha. Baik kini boleh kelas sama. Bilang mana kita. Kata ke belak penting wale lagi. Ini kita kira baik tak? Ini kita nak kali kemain ini banuan rumah ni. Istang kita asam deh. Ini kita stang. Pernah berapa ni Shillong? Di upah sama dia hilang mati. So cuma betul. Ini yang ini. Hari lejong. Khubor. Islam. 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 We'll go upstairs. No, upstairs we'll go. The checking will go upstairs. Naduk dang step haka arpoi terik Nailar ki Borsenshar East Khasi Hills District kila penjur kilat parah keling ki jaka kasor Shillong. Ki pulit kila pahara perking bah ki thain kendai lat bat ikalit kawan jeng ki taksi bat ki arshaka. Labu ki jing manah ki babun ki surak banam penyeng kali kat Shebalap. Ka kendai lat kala kulut war namari ki taksi amshim la ailat syu bikin yeng ha ki jaka bagi jing yeng barosh kata. Kipulit kilale ikani ban khanglat ikinu ki kenhon ban syongkalan mengor harut surak ha kini kathan.
Kawai ka baik ka penyeng harut surak Shnong Malki Nong Shillong haka arpoi terik Nailar kala syabam shyam haka ding hadu banda ing kongkat. Kat ba ka skuti ka bala penyeng marjan kithilit ding kila Jylla malumala. Karkum kitolong Khubor bala yo layat ho bakani ka baik kala syathang hapading saw nesan bajimen step. Hadu batho ikani ka Khubor 4 la bantep yu trai jongka. Kipulit kilawan shimno bak yaka. Hakanok pai sngi arpoi terik Nailar kipulit Rapid Action Force RAF kila 1 poi top Shillong ban penklanya kejing para hakini kanong pa. Ya kekenhun pulit Rapid Action Force ke Sorkar India kala penmi ban tem kloilan ya kenu-kenu kejing iki pai pa ke bawan rak jing mai kejing embryo kejing penjat iki yang kisem kamtami ki mar ki mata jing ki pai pa ki bedon hakti ke Sorkar. Kipulit RAF kila yang syriak haki surak hak Nailar. Ka All Shillong Tourist Taxi Association ASTTA kala penramjur halor ke jingsha penjulor ki kali tourist na Meghalaya Hajorabat. Wa Anthulius Bimarak President ka All Shillong Tourist Taxi Association ulay thu bakani ka seng ka ay ka jingkershan bapura ya ka All Khasi Meghalaya Tourist and Taxi Association kabalakhang habernihat ya ki kali tourist na Assam bandrung sya Meghalaya. Wa Anthulius Bimarak ulong baka association ka penramjur ya kejingja ka balami na karali jong ka KSU. Ha ka balami kejing penjulori kali ki bawan na Assam. Wa Anthulius ulong ru ha kinu-kinu kipor badon kejing ki kejing klumar kalaban mi. Ula kedawru baha kapor baka Assam kaladon jingyaki kiladon palat kat santali ki kali na Meghalaya ki bala sya penjulor. Henry ki association na Meghalaya kim shim lale AA persya ikinong Assam.
Ulapan pauru bahagi por balami ke jingya kajia kum kini ki association na Meghalaya ki Shillong ki bakloi ban lech ya ke jingya kren ban yasok. Henry hagani ke kenti ulong beki association na Meghalaya kinum tre ban penjam bat ban yakren. हम लोग का एसोसिएशन हम लोग का है ऑल शिलोंग टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन और मेरा नाम है एंट्रोलियस डी मरा। ऑल शिलोंग टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का हम प्रेसिडेंट हैं। तो हम लोग यहाँ में आने का रीज़न ये है, जो लास्ट कुछ इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट जो हुआ वो तो हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, वैसा वायलेंट होना नहीं चाहते, वो अनफॉर्चुनेट हुआ, वो हम लोग होने नहीं जाएगा। वो शिलोंग में जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए हम लोग भी उसको तो हम लोग कंडेम करते हैं, ऐसा चीज होना नहीं चाहते, हो गया उसको तो हम लोग सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम लोग का मेघालय गाड़ी, जब हम लोग आसाम एसोसिएशन का साथ में ऑलरेडी हम बात किया, मेरा साथ बात किया आसाम एसोसिएशन, हाँ मेरा साथ जब बात किया तो वो लोग बोला कि हम लोग ठीक है आप लोग का गाड़ी नहीं रोकेगा। लेकिन दूसरा दिन मॉर्निंग में क्या हुआ, हम लोग का 2 गाड़ी आसाम में तोड़ दिया। आसाम वाला को ये मालूम होना चाहिए, वहाँ में प्रोटेस्ट करने वाला अलग है, गाड़ी तोड़ने वाला अलग है। लेकिन वो लोग किस बेस में हम लोग का मेघालय का टूरिस्ट गाड़ी को तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये होना नहीं चाहिए था। ये तो अनफॉर्चुनेट नहीं, वो लोग टारगेट किया, डायरेक्ट ऑन कैमरा का आगे में हिट किया हम लोग का गाड़ी को। ये क्यों किया? एक क्वेश्चन है वो लोग का, वो आसाम वाला लोग के लिए मेरा तरफ से क्वेश्चन ये है कि जब सीए है ना, सीए में जब ये हुआ था, हम लोग का 12 गाड़ी डैमेज हुआ था, हम लोग का मेघालय गाड़ी, तो हम लोग तो इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं किया था। जब वो लोग का सीए के प्रोटेस्ट में ना 12 ना हम लोग का गाड़ी का पूरा ये गिर दिया, ये तोड़ दिया, पूरा ग्लास डैमेज कर दिया। लेकिन हम लोग तो प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो हम लोग नहीं बोला कि मेघालय गाड़ी को टारगेट किया। इस तरह से प्रोटेस्ट में हो जाता है कभी कभी, ये हम नहीं लोग बोलेगा कि होना चाहिए। हम लोग इसको सपोर्ट भी नहीं करते, वायलेंट प्रोटेस्ट अच्छा नहीं, हम लोग सपोर्ट नहीं करते। फिर भी इस तरह से कभी कभी हो जाता है मिस्टेकली। लेकिन हम लोग तो कभी भी आसाम वाला को नहीं बोल रहे हैं। आसाम वाला को हम ये बोलना चाहते हैं, आसाम एसोसिएशन को, मेरा तरफ से, हम लोग का एसोसिएशन का तरफ से, मेघालय का तरफ से, आप लोग इतना हम लोग को ब्लेम करके क्यों बात कर रहा है, क्यों ब्लेम करता है? हम लोग का मेघालय टूरिस्ट एसोसिएशन का तरफ से आज तक किसी एक आसाम गाड़ी को टच नहीं किया, तो क्यों हम लोग का गाड़ी को जोराबाद में रोक रहा है? आप प्रोटेस्ट करो, आपका प्रोटेस्ट करने का राइट है, आप प्रोटेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन हम लोग का टूरिस्ट गाड़ी आज कितना मेघालय का गाड़ी हो, चाहे आसाम का गाड़ी हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे गवर्नमेंट गाड़ी हो, किस राइट में वो लोग स्टॉप कर रहा है गाड़ी? किसने वो लोग को परमिशन दिया? कहाँ से राइट मिला वो लोग को जो हम लोग का गाड़ी को रोकने के लिए? हम लोग का टूरिस्ट ड्राइवर तो या टूरिस्ट एसोसिएशन तो वो लोग का गाड़ी एक को टच नहीं किया। हो सकता है कोई रैली था, कुछ हो गया, अनफॉर्चुनेट हुआ है, वो हम लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वो लोग क्यों हम लोग का साथ दुश्मनी किया, ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा ये क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग बोल रहे हैं कि मेघालय में आसाम गाड़ी नहीं आने से हम लोग का चूल्हा, मतलब हम लोग भूख में मर जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग भूखा रहने के लिए रेडी है, हम लोग भूखा रहने रेडी है, हम लोग भूखा रहेगा। लेकिन मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करो आसाम एसोसिएशन वाला, आप लोग भी लिख के दो कि हम लोग भी शिलोंग पैसेंजर लेके नहीं आएगा बोल के, हम लोग भूख में मर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोग इंश्योर कर सकते हैं कि पुलिस हक आरफोई तेरे की लपलong ya gejing talasi ki arshaka ki bawan namot pran bathan sosun benom ailat ikinu ki riushim kabu ban penwit ya kalek kawan kasukasan bat ban yada na kanu kejingja besngusi ya ki briu bat ikimar ki mata lapit sani baharu ikitiar kitar yo don kinu ki bara ikitiar pen mensau ki pulit ki lapentre kam ya ka an beperking namar ladon ki hamsaya bandon ki kenhun ki betemu ban syong kelan mengor harut surak hakendailat.
Bat dak itu ki khubor ngilapoi shikabukut tak hadu minasham biang kublai shibot.